le zon do me kan tu na hian pui ga ru le ka langam do ne langam lo klat aban luam do ne boya na ru le ka langam do ne omang en ro asiran chung so ve to nianga ta ani le anu te in pathian chuan se kar kar boka apawala anu lai la parheta hey family tisa tia mangkan tia ani lali suak krista kanin tuam toa tu kan tuam ta na to ka tia ani yan family tisa aron tia ayin debate mekan anuam nitu ngai char mu den pui langam lange tai ani krista thua ma kanin tuam chona to katia hello la lao ti sa kan le ngai atia hoyan alo ngai apa pu to ngai da no le lo kha kan du to ko dang